Mukaburoko kwahewayo Reverend Robert Gumisirize obu yabanabora akushabo kwaba Kabale Church of Uganda omurugaga Bukanga district nisingiro wagumusha mukama kumwezo mfurisi oyakwirira matafano za kwoteke kanisa orono tambana program ziri nyinshi okagumusha mukama nebyo rukwetenda nirukorwa kinachikurema mukama ogehanangiriza abakristayo obuteteganisa kuzomba fumu bitu bagume omumisho garahanga kubanza zaroni zizindio maraka niyebenga kushashura ayibambe n'urwo kubanza obusumu bababasa niza kuhura bwa school fees ayibambe n'urwo kubanza ayibamba abajaga abandi bigendengwa ayibambe n'urwo kubanza musoje katarime bitoke ngateme kitoke tiya ayibambe mwerinde no byakwatari isagwa kanjwekero omutahune kanzu uyerinde ko ino mukagorwa ukagwita ubunda hagorgabo ubunda hagwenjensi ubunda hagutashurwa ukito mukagorwa yo mukristayo ndyagumiza mwe biro byone byamagaragara abaye ko mukshabuku babisya obutosha okwetisa hagira ebitabatamburira kurungi ngo byone byo kushisha byawe ebikozwe abirengiza nisho ngo hati naragira buri muntu wenda kwetisa omugande abakristayo omburebezi wa North Kigezi omuri Rukungire bashabwa obutosha okwekwaza Yesu Kristo ebyagambwa omureberezi wahumwire omburebezi wa North Kigezi Patrick Tugume Singwire amukorwa kurundana sente zo kugurra Archdeacon wa Bugangari emotoka abo kwitiriza Yesu waba mwana wa Ruhanga then what follows ebiru kukorataho nibishe no shango ryo mburuzi no shango kanoni no shango bishop no shango sabadikoni konka oryo mwana woha acho kushenyuka kwa maka omurebezi Patrick nagirango n'obujunanizibwa bwa buri omwe omukejo okureba ngo makago gaterera ebyebiro awa church ekanisa etahirirwe ogomuze abantu bagwiriraro nibogomaka abakaze nibogomaka nibaza kushaba abo kwani benda relief abantu bene stress nibagamba stress nyoti kutya kukigamba akwa the word stress nikimanyise naku kujongera ndijo kajongera ndijo ukabura ubusingi ukabokwe hanika umwago kwe hanika ukaronda solution 35 kandi ziri kumara okugura umurisa witu emotoka ebonire kandi kwasa kumutambuza ekamuhereza amana go gukora umurimo wa Kristo nyenda ngunyabaza abakristayo n'abanywane bitu bona ahubwo kwijo mu bwinji bakabasa kutwora umurimo ogu ahubwo no tweturugira umukorogo kugura emotoka umuriso wa Rwanyanja umukwezi kwa mukaga kuko actually ko mukwa mushanju kandi kurenga na hati umukwa mwenda twabasa kureizinga esente zingana siyo bwinji kandi twasabura Archdeacon emotoka muno busabadikon bwitu hati buri ubwena nibutebekana amakoraga gashoko Ruth Nuwamanya na Dan Basibye.